Lupa. Cipinsa Nina Sana di Kudu Radio Upateka Nina Sana di Sani Sudah थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. Admission open for playgroup at Modern Yewa English School, Nararmal, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350. माँ भ्याया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Yewa English School, Nararmal, Kathmandu. Phone number 4249350. A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरिच्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन, ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। थगु जलसे किडनीया बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोशिया क्षेत्रते इलनसे गुटते इटक जी बिगिन टुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक Swami
लोपा जोजो लोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेगाहर yana chuna DP sakla yana mi bhajme jupita dunugla ni selas kusna pa hana pana taijuna to ka radio उपत्यका चेना सफ्टिको मेगाहर्ज तरंग ज्याजो ख उडास ज्याजो रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यवएको ठ यनवै चंग उठुको ज्याजो हरेक बुधबार सुटस्य चेटे इरानी छे गुटेटे ई टक चिपिकेन लातरले से चिकन यनवै चंग दिगु ज्याजो कट ज्याजो रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेगाहर्ज तरंग रेडियो उपत्यका बेबे जचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाकिङ रेडियो उपत्यका.com.npn हलियंक हे चिट सकला हे टुकु ज्याजो यनचना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडास ज्याजो ढासट उडाटिको गतिविधि उडाटिको मसिका उडा व्यक्ति न पखला बला से वेक अप से सामाजिक बेचंगु योगदान चर्चा परिचर्चा याको आज कया जटुकु ज्याजो मदिक न्याका चुनाव जुल ठोटुकु ज्याजो या निसो नि यागो बो ठेनगुको जानकारी न चिकपिन बेचनको जुल अवश्य न टचको लस्ता अकाउन्ट ख ठौछि छ निसो नि यागो बो चिकपिन हने है चुनाव जुल ठौटक से टुकु ज्याजो गु हेट टालाग्दो चिकपिन गु जिमट साथ सल्लाह सुझाव बेटले खेको नीति एकको सुबार लिसे उडा समाज तन को सुबार से ठौ गु छ नवै चंगु सिटी न खयना जे चिकपिन देखको पिन देसन तना लिसे सिटी न गठा सट 2 हिटी 4 सफया गुटी कठन दुइटा हनवै जंगु एजुनी निषेध आगे जे जंगले छे वर पर चुटु आयु सफयाना पालक सिटी न हना दित इना पेसे जाजो शुभारम्भ या पाके भने छपु नेप सुंगु लोको भागमे अलि ठोमे ठौ सिटी न क झझ डाक हना दिस दाइगु काम नै छ ठो नेप सुंगु लोको भागमे चिकने हेनि जाजो उडास दिस वन्ने तेला जिल्ला थो अलाया थे जिमिसा समाया जिता बलि जकाया थे वन्ने तेला जिल्ला थो अलाया थे जिमिसा समाया जिता बलि जकाया थे खने वो शुकुला न खेती खेती है मलको भूखी लगे चाकी जीवो खने वो शुकुला न खेती है मलको खेती है मलको भूखी लगे चाकी ससा बुझने मया भक्ति भद्र धई वन्ने तेला जिला थो गलाया थे सुंगोले लोगो हागो मेदुंका हाना सका चिक में लसको शेना चुना ज्याजो ख उडास जिख चिक पिन न्या कमी बिगेन लादर तो ख रेडियो उपत्यका चेन सफ्टिको मेगा हरिया तरंग अवश्य न ठौ उडास ज्याजो या जी निसाव नि न्यागो बोजना चिक में न्या बै चुना को ठौ सिटी न ख एजुने दकला पा सिटी न ख यदि सक्सिता इको बेन्दियन देचना चुना सिटी न ख झझ ढाका हना दिस ज्या मरेको छैन प्या मजाले त इना पेन जना छारा छिटो इले कोरोना महामारी जे चंगु खेतला कोरोना कहर ये दुनिया भटी जा कम जे चंगु टका थाइ चंगु तर एसाना सरकार छगु मेगु वाइनी ते निसिता क्या जारियागु ठुगु इले चाहिँ मामग प्या मजाले त इना बेसे ज्या चाहिँ जे टकले थापाङको पुबाखे हुने ठौ जिस खछगु बाख छिकले नेवेट नजुल बाख चोमी ख दिव्या रामला कर तो बाख उडा समाज प्रचार छ्यान्जे भवानी तुलादन वेकन बाख पना छिकले न्यागदि तेउडु जास ठौ या उडा स ज्या जय टकले थापाङको पोकट छपु बाख छिकले नेबै छन ज्या जो उडा स ज्या छ अजिया आदर्श सेड फुले ढुङ्कुम अझी ठाउन दिसी मिसिता न्याब्ले येचु पिचो यही फुसी मिखान्छु न्याप न तानी लाटो ट्यातिव पचा मोजो गुली टुटा पासा जोना निवा प्याट छेन पिहा वई मौयान छुया न्योनिसं तज्जागु छेन डंगुली थगु छे निबाल दुसो मोवे ढुङ्कुल कुट जाले कसी हुना निबले चुनी गुसिबे निपुस्वानी कुहा हुना लाची निवा पाउने गई अपुता अजियात थ जोलिन जोपी पासपी नाप लाची चोना निभा पापा हौ निगो खम्ब्याकी
अले बुलु छेपाके सोया वइ वो सक्सिया अजी यम अजी दुढा त वे सक्लेन्दु सक्तान्दु मोडु डा त खब्याकी पि निची सु दैमकु छे बस मगा मचा उले अजी अठेसा अजी दुक्क मता छेज दु ग्वा ग्वा हे म्याका निम भौ निम छेपी छे भौपी छि म्या थवे छे जा तक्यम एन इले बेले वया माए त बिचा सजा यावे सुते दसानिखि सक्या लिमला अज्या त नेगु नेचका सक्ने थ गुज्या वने दुंखी संज्ञा इ जीव छम छम याया सक्ने दुहाउ गुम अजी निने हलिस व बिस्कुट मनायला टिभी सोया मचनला धादा पलकसा नापन फेट्ना खम्ब्याका वइ गुम थ गु कोठा पाले लुकुबी गुम टिभी चाका हाते चंगु मोबाइल मिखादिका चुनी इले बेले क्याप पिन्छ मा या त छुछुमा थेन्टका बिचायना मागु पुवंका चुनी क्या म्या बहुत से छि सक्स्यागु माया क्या कना अझै न्याप्ले लेता दकिनी अझ्यागु नुगले दुःख या किच्न तक्क सुएके मोपि क्या पिन्छ मचा त बचा ठिक बले थ जान संसार टोटा वसा निसे अझै तस्न दुःखसिया मस्ते त बोलंकल शिक्षा दीक्षा बिल भिंगो संस्कार बिल अझै भच्चा हे उसी मजा थौ छे सुसा कुसा यागुली छेज या भियागुली इ या घचा तुला थौ अझै सक्स्या हना बनते छन् उमेर जिठी जी दुंकुसा अझ्यागु आत्मल स्वेबले ल्यासे तिनी धासंजु थट मागु सक्तान थमय याइ मो लुइगु थगु वसा छटा बेटा हिगु तुति चिगौ बिगु कोठा सुचु पिचु यागु या निची प्याछि अझै सुत बन्सी सक्स्या भिजी मदैगु मनन्तु हे धर्म कर्म यागुली इच्छै निची थट सुसा कुसा यागुली पाइ सुयत दुःख बिमाले मदका सच्चे जेचुनी थम फुबले सक्सिगु चुताकया छेत दशक तुंगला आ थ त दशक तेगु कुटले निबिका चोम अझै न्याब्ले मुसुका न्याब्ले टिमला थे जान्थे शनिबार जोगली सके छेंदु सुतसिया चिङचता इ लुका गौं न्यात सुते ढका निपा सोपा झन पालको कोसको त छेजबी छेंकुए पिम न्याम मनो तदो छमेख्या थसोया थाल कुने छका छस सोछगु खछौ ल्यामा गुदु चु धावगु थेन अजिया तरी कमका चिज कमका ओ छेपी निम कुने ठंका वना जिपि छिकी पिनी माया त हने त वयपि अनोपि मध्ये छमख्या न अजिया क्यापिन्छ खमथुया ओ वेगु ख्वासोल हातमा वया मनुकन तयायन जिपि भलस छेपाके वयपि जिमिस थो संस्था चाका अनाथ मस्तक ठ्या मडपी जाठा जिटिपी विचार ससा सुसा कुसा याना वे चनु पेरदत थन अझै जिमेको पलिस छेया त इले बेले ग्वालियना भलस बियाचन दिग्नी वे कया त भने त छे वे खनेना सक्ले अजुचा थाजाको ख छेज सुनान छुम भलस छेया पि दोनो जिटका चिरी कम क्यान धाल वो मामला जिम त छुन थे मरि चिकपे मकु छे जहाला त तेन्चो मुसु निला मिसम समयसिन चिकपिने मायना ज्ञान दवि साक्य मकला वेको निर न्यो निसी निला पेला गब्ले निरो गब्ले पेरो दा जिमगु संस्था त खाटा छोया हया चन दिगो बैंक स्टेटमेन्ट सोया दिस दका फोन केन सक्लेन छने अजो चालो आसेनी माइके न्याना वेरका सक्लेन थाउन अजिया हने गुटका मनु त वगो व इमिसन धागो ब्याक खकना अटे देवा चोय चुनगु खलमा तका क्यापिन सन्यन खपटपि भगवान या कृपा जित सक्तान तालन चंगदु छिपिथे जापि क्यापि भौपि डुग्नी जितस क भाइ सुख पूर्वक चने खना चंगदु
भलस छेया बारे जी टीवी कमु ओले अनुचना चोपी भगवान ने कृपा काम भपी दुखी पी जाठ जिति व मस्ते त जिनो छु गुहाले यागु मनजुल समेत बाबु नाप खम्ब्याका ओले जित वग बैंकिया जमा यनतेगु बिड्ड पक्ता दुनी वे बच्चा बच्चा भलस छेन्दु छेब्यो तका तयगु वे धागु जिका सेम समेकन सोल हुन खन्तल अझै बालागे बिचायागु खरका जिनिनि कनि याना सोया जिया अनुना सोना भलस छे ताठे जाथा जितिव अनाथ मस्तेट नीति भलस जेचुङु खना अले मोबाइल बैंकिङ पाके टेबा चेगु व्यवस्था याना बिया अझै नाखे जेका जिमते तागुनि सुयाता मरेगु का अज्याको चोचा बाबु जाकना सक्ष्याङ गडबन छाती फुलेजु अज्या त हने त वबी त लस्को सेना तले बना है त सक्ने पाऊ अज्या त हने त वबी लस्को से तले बनाएन अज्या आदर भाव जोजल पाया त किन्छ अजिन भाव बिहोल जिया जोजल पाया हिटी ढा लाटे अज्या रोन्धा हाल स्पिसन तस्ने चोचाबे उयाना चोनन्दिला चिकपिनी जे जीमा ड्याफयाना होमयाना बड्ड चोना जत धर्म जीमा धाठे धर्मला दिन दुखी तेत सेवाया रुख हाना मडपी रस बिरुख अनाथ मस्तेत बोनका इमित ज्ञान गुण सिपिया टुटिन्ची कबि रुख चिकपिन्त जीवन नुलनिसे पिन्तुना दु थते भामा लागु जा हामीले याना फेमा भलस चेपाखे वम छमेख्नु ला बिन्तेना धाल अजिया उदार भावना त चोसासे थौ जिबी अजिया त हने त वयगु अजि थिन जापी नुग तफापी सत्य धर्म त थु पिनिगु बाले भलस छे न्याना चमुदु अजिया त आफ्नो आपास भ्यागु अजिया त स्वामलङ कोखाका मिसा गानिएका ओ हन पौल हना हनेगु जाजु अजिया छेन्जापी व पलासया छे या दुजापी सखियान व लस्ता भे ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आफ्नै अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिरहेको र हालै बिरामीको सुविधाको लागि घरघरमा पुगेर स्वाब कलेक्सन सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउँदछौं। थप जानकारीको लागि मोबाइल 9801202535 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल कुसी बचाको डिबाडुङका हाना चकाचुङ लस्को सेना चुना ज्याजो ख उठास जि ख सिक्नु ज्याकामी बिगेन लादर तो ख रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेगा हरिजा तरंग ज्याजो उडास थाचर उडातेको गतिविधि उडातेको बुक उडा समाज याना चुङ विभिन्न ज्याजो जानकारी बिगु झोले छठौ उडास ज्याजो या निसौ नि याको बोचना सिक्नु हने ज्याजो उडास एट उलिमसी माया मटने ना छिकनगु सात सल्लाह सुझाव चिमटे बेडले ठौस छ निसौ नि याको बोटको ठेंगिटे जिपे टालाको छ मुखेको नि दिन छिक्नु सकसित यको एक सुबा देसा से आरस ज्याजो छि लिपाङ बोकठ उडा व्यक्ति हेबेको नि वको जुल उडा व्यक्ति हेबेको जुले ठौ छ तम विशेष उडा व्यक्ति हेबेको जुल वेकय बारे खना मास विगत 26 वर्ष यहनि से आर्थिक क्षेत्र ठाट पान वैचना टिम व्यक्ति कठ वेक गुडिल फाइनान्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ अथे नेपाल वित्तीय संस्था या नायक कठन वेक ज्यादि वेकना पछि छ ठौकुने फाइनान्स अवस्था नेपाली फाइनान्स प्रभाव के छ फाइनान्सको गठन ज्यान जंगदु अलि छुगु निसन दिस वेको त दिस यना वेचनु दु राष्ट्र बैंक क वर्ग ख वर्ग उ ग वर्ग ढका गुकठ बैंकिङ क्षेत्र त क बैंकिङ कारोबार त छुटेन दउ त निसन दिस वेकना पटे दु दिसे वेकना गुकठ थाइट पान वेचना दिल गुडु फाइनान्सियल अवस्था के छ टपक जानकारी न कागो आज कया छ नेपाल वित्तीय संस्था या नायो गुडु फाइनान्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ सरोज कालीप्लाटना प जुम मार्फत वेकना पखना याको गुजुल जास सरोजी या नुव ख यने पाखे हुने ठौए ज्याजो डकले लिपाङ पोकठ ज्याजो उडास जेतो छ ठुगु उडास ज्याजो या निसव नियाको बोस सुबा छिट जित ठुमौका ब्याजिल 225 भागे वया चाहिँ जित नबाउ मौका ब्याजिल उकिरलाई छिराएको सुबा ठुइ बरी खला मासा ठौले
यी कोरोना महामारी निषेधाज्ञा दुनियाँ छेचुना चनिमाको ठुको अवस्था चाहिँ सुरज शरीर अथवा सुरज दायुपट्टि चाहिँ दैनिकी गुठन जान्छौँ कोरोना महामारी दुनियाँ चाहिँ छु दैनिक गुठन जान्छौँ खलाबाला अनालिसिस कोभिड छिटै इफेक्ट जो इटा इफेक्ट जो हेप्टी खयाम हो डक्सिटै इफेक्ट जुया ख कोभिड इफेक्ट हामीले जु फ्यामिली न लगे जुया दु नेपालले चोपी वा संसारले चोपी डक्सिट लगे जु कारण छिटो पेन्डेमिक आउ ख तर जु दिनचर्या चाहिँ गएर जिपी बैंक वित्तीय संस्था त भयो जो एसेन्शियल सर्भिस ला हो एसेन्शियल सर्भिस एक्ट अनुसार चले जिमाउ ज्या चाहिँ जिपी चाहिँ अफिस न्याक्सा चलेयामा याजुली जि चाहिँ रेगुलरली अवश्य वही चुनाव 4-5 जेटको मतलब फुल फ्लेजेड टाइम चाहिँ अवश्य हुन चाहन्छु जो चाहिँ तर खलामा चाहिँ विभिन्न कठिनाइ बैंके चोपी कर्मचारी त मलाई फाइनान्सियल चोपी कर्मचारी चाहिँ कोभिड नि चाहिँ ज्या ठाकु कोभिड असर लान्छौँ अनेक स्टाफ असर लान्छौँ असर विद्यार्थी असर लान्छौँ प्रिकसन गुगु ठका चाहिँ ज्या न्याउँछौँ जिमसो थोइटलाई 1 वर्ष न्याइपट्टि लियो भने फर्स्ट पेन्डेमिक हिट जुबले चाहिँ छुजुल हा वो टाइमे सुया तयारी मजु कोभिड डे छे ध्या मुसु टाइमे सुरु जुल ओबले वो टाइमे लकडाउन जुल वो लकडाउन ने टाइमे चाहिँ इभन मास्क न न्याउ मरु सैनिटाइजर न्याउमहरू हाहाकार डकोई चीज हाहाकार वो टाइम में जिमसँग चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीमा जी प्रेसिडेन्ट न जो हिसाब डको फाइनेन्स कम्पनीलाई एरिया चाहिँ मास्क चाहिँ वो टाइम में दीपक मल्होत्रा जी न थाने वो टाइम में वना चाहिँ डको फाइनेन्स कम्पनी लाई एरिया भया डोक्सित 2 से एउटा बाणेन अठेटु छिउछ्रै लिक्विड न एसोसिएसन थिएन चाहिँ बाणेन एना सूर्यना तर अहिले चाहिँ जिमसँग प्रोटोकल फाइनेन्स मेठाइला मुसिलो तर फाइनेन्स कम्पनी पिमसँग चाहिँ दक्ष्या मिलेर जा छौ प्रोटोकल डेभलप हैन ओके चाहिँ दक्ष्य टेबलले चाहिँ कस्टमर टेटर नाप मलाउ छौ चाहिँ मिटिङ रुम थिएन देखि सो दैट अन डिस्टेन्स मेन्टेन या टु अफ यु एना चाहिँ याना अहिले प्लस वो वही पिन डक्सिप टेम्परेचर चेक यावपट्टि अहिले कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ योलाई रिकर्ड ल्याओ अहिले अठेटु वो मास्क चाहिँ फयाफटले वो पिन जनरली वो मास्क चाहिँ झि न्याउन मुरु अठिन जुली मास्क चाहिँ चेन मयासी वो वे मास्क चाहिँ रिपिटेडली युज याइपि बानिएको बुझ्या चाहिँ अवश्य ढाउ पिन चाहिँ नु मास्क बिया चाहिँ इन्ट्रियाका अहिले वो सेनिटाइजर बिया एना चाहिँ चलेन लकिली फाइनेन्स कम्पनीले चाहिँ एकदम कम मोनिटरको इन्फेक्ट जुल तर एडा हानो इफेक्ट मुजु मुखु जु सानो एकदम कम पर्सेन्टेज जुल तर अहिले वो सानो ग्राहक वर्ग पनि सेवा बिगु ज्याखे चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ ठाउँ या क्षमता कठा ज्या चाहिँ याना ठाउँ उ कठा हिसाब ठीक छ वजुको मुखु वो टाइम में फर्स्ट सेकंड टाइम में टीम मुक्ति फर्स्ट टाइम में पैंडेमिक के जिमसँग छेम ना दको छेचुन माउ प्यावे ठाकु ज्या चाहिँ अहिले जिमसँग चाहिँ कस्टमर टेटर झिवली काम आपिन्छ वा झिवटे मापि सुन्नु छ इमटो छेटुए सर्भिस बिया वो सर्भिस बियो न गना रहा वो दक्षा मुशी र्या जिमी वेबसाइट तया प्लस चाहिँ टेलिभिजन वो एफएम टेले न एडे बिया चाहिँ जिमसँग वो सर्भिस बिया ताकि छेचो पि प्यावे माल प्यावे मापे जिमसँग तो सर्भिस बिया चाहिँ वो हैन मोस्टली फाइनेन्स कम्पनी दक्षा या त इभन गुली कमर्शियल बैंक को डेभलपमेन्ट बैंक तसँग वो या अवस्था दु तर त्यो सेकेन्ड पेन्डेमिक चाहिँ वो सर्भिस यानो मुरु छार्छ ठुसीपट्टि वो भ्यारिएन्ट चाहिँ कडौपट्टि भ्यारिएन्ट वो अहिले सुझा ठ स्टाफ टेटर वो इन्फेक्ट रेजुल हास चाहिँ वो हस्पिटल ठा दही मरे वो अक्सिजन दही मरे वो सेफ्टी कारण चाहिँ ठुसी चाहिँ जिमसँग वो सर्भिस मर्या तर आ चाहिँ स्लोली वो भचा इज डाउन न जाजौँ लकडाउन इज डाउन मकी वो इन्फेक्सन चाहिँ भचा घटे जाजौँ कारण हैन वो अहिले सुझा ठैटो लगे जुल हास चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ बेड्स अवेलेबल जु सुरु ज्या चाहिँ आ चाहिँ वो स्लोली सुडिन्छ त्यो अवस्था तो फाइनान्सियल गु संगठन दु संगठन नयाँ गठन छिटो ठट निजला चंगुले चाहिँ विभिन्न कठिनाइ फाइनान्सियल अवस्था नेपालले गु फाइनान्सियल गु वेबा छप्प छोडी जा झ्याउन चंगु मेक अपनीको अवस्था तो पेन्डेमिक हैन चाहिँ गयो बान लिटो लाउदु नेपालले बालका झ्याउजो खेफु आ ठुम ठय अवस्था चाहिँ फाइनान्सियल गु को चाहिँ कोभिड लिटो चाहिँ लाग्यो गेजी रहा बैंक वित्तीय संस्था दको मलाई ए बी सी डी दको सिरमा
ठुकेपट्टि ठो पेन्डेमिक इफेक्ट मरुड है सिटाउन जिमको डक्सिटो दुई तर फरक चाहिँ सोझिरह मेपिन त डाइरेक्ट इम्प्याक्ट जुल जिमको चाहिँ इन्डाइरेक्ट जुको दुई सार चाहिँ जिम्यु ज्याड हो फाइनेन्शियल इन्टरमिडिएरी याव डिपोजिट तै पनि डिपोजिट हया वो जिम्यु नामे नासो जुल वो ढेवा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर स्टेट लगाएना चाहिँ के वो पटी ढेवा काया खैपटी खर्च कटेना म इन्टर ब्याज पुलिउ जुली जिमको चाहिँ जिम्यु पटी लोन काइटो पनि कम्प्युटरलाई इन्ट्रेस्टलाई कन्टिन्युसली वो हानेला याना जुनी एजुली वो इन्ट्रेस्टलाई जिमको डाइरेक्ट इफेक्ट दिमुखु तर जब तक वो ढेवा यङको पि बरोर्स त ख वो ढेवा बरोर्स त्यसमा चाहिँ कमेना फुल मुखुटलला जिमठाना ढेवा वइ मुखु जब बैंक वित्त संस्थाले ढेवा वइ मुखु अलि प्रब्लम सुरु भयो तर एजुली जिमको डाइरेक्ट इफेक्ट दै मुखु इन्डाइरेक्ट इफेक्ट दै जिम एजा जिम्यु ढे चाहिँ हामीले न सुजिरह वो बरोर्स वो बरोर्स स्टेट गना स्ट्रेन्थन दिया इम्टो प्रब्लम टाइम चाहिँ इम्टो गना सपोर्ट दिया पे जस्तै जिमसँग राष्ट्र बैंकको आल रेगुलेसन गएर हुँलो वो वेस्ट के नि जिम्यु एसोसिएसन छैन रह पेन्डेमिक छो लकडाउन खुले जु 15 दिन तक लकडाउन खुले जु 15 दिन तक न छुया सुना चाहिँ खै फुलमापटी ब्याज वो सामो ब्याज पुल रास जिमसँग छुया किसिमपटी वो फाइन त काउ मुको खाली सिम्पल इन्ट्रेस्ट गो गइ जङ ख वो सिम्पल इन्ट्रेस्ट काया चाहिँ याव मेरो चार्जेस एडिशनल चार्जेस त छुन छ वो चार्जेस न मकावेना चाहिँ डोको फाइनान्स कम्पनी त राजे जुल एट द सेम टाइम राष्ट्र बैंक की न रेगुलेसन होला तर राष्ट्र बैंकमा चाहिँ त्यो लकडाउन खुले जो 7 दिन तक भित्र पु अपिन्ड जुको ढाडाहरु तर जिमसँग चाहिँ 15 दिन टाइम अझ बियोहरु वो अलावा न 10 लगे जो ढा जिमी फाइनान्स कम्पनी त्यो बिच चाहिँ खचाइ दिया चंगु जिमसँग चाहिँ एकदम इफेक्ट हार्ड हिट वो सेक्टर त वो हार्ड हिट सेक्टर त्यो चाहिँ जिमठा क्लाइन्ट गुसा चाहिँ इन्टर सर्टेन % डिस्काउन्ट जस्तै लास्ट इयर जिमसँग चाहिँ चैत्यको पुपिन्ड 10% डिस्काउन्ट दियो अहिले टोटल फ्ल्याटली 2% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट डिडक्सन यानो उठ्यो अयल सर्भिस चाहिँ सु दियो या खन्जिया चंगु तर आठो लकडाउन गबाको खुलेजी थियो सिभियरिटी गुलिदै वो कन्फर्म मजु कारण हैन चाहिँ जिमसँग थो डिसिजन याम खोइचौ तर होपफुली थो लकडाउन खुलेजी भला नेक्स्ट 1 वीक असाडी मिडिया पुटी वना चाहिँ जिमसँग थो डिसिजन यापै वो जुल आछ कस्टमर टेट चाहिँ कस्टमर ट बेसिकली बचे जुल कि बल्ल जिपी बचे जी हो एजुली चाहिँ कस्टमर टेट चाहिँ गना बचे आफै इन्टर फटाइ में हिलिङ चाहिँ मतलब वो गना जिमसँग इम्यु हाले मरमपट्टि लगाए आफै वो साइड चाहिँ जिमसँग चाहिँ बचाइ तो खत छु न त छिन हेतमा ल हामीले जिटा ले वइने छ अपोसिया थो शिव तर छारा गान कम मनपु सीमित मोनेटाइजेसन छ शिव राष्ट्र बैंक छ टोकन टाउडु कभर गराले कमर्शियल बैंक कभर गराले डेभलपमेन्ट बैंक अनि गभर गराले फाइनान्स गराले तो राष्ट्र बैंक टोकेबडी सीमा आधार चुखाथे गुकुराथे कभर ग खबर ग गभर गराले शिव न जिफु यनमी भाजमे जो पिन्द मोसु पिन्द चाहिँ तो नेसा ठौ छिना पर ठुकुना साक्षात्कार जो इले चाहिँ तो नेसा चाहिँ दिपया थियो चाहिँ लिसा बिस अझै मनिसन फिलर के चाहिँ थ्री हिस्ट्री सेवले चाहिँ भजा जुन चाहिँ भजा 10-15 वर्ष 20 वर्ष यहाँपट्टि ब्याकग्राउन्ड व्यक्ति बल्ल त्यो छा एजुलर ह्यासिरे कारण सुरु नापा त्यो आ ग्रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन भावपट्टि गुरु वो बेस के यहाँ चाहिँ बैंक एन भ्या अलग दु अहिले विकास बैंक एन भ्या अलग दु अहिले फाइनान्स कम्पनी एन भ्या सुंगु एन अलग अलग दु अहिले राष्ट्र बैंकको रेगुलेटरी हो तर त्यो सुंगु एन चाहिँ ए बी व सी रे मतलब कमर्शियल बैंक डेभलपमेन्ट बैंक फाइनान्स कम्पनी त्यो सुंगु इट डिफरेंट एक्ट मा गभर्न यही तर चाहिँ राष्ट्र बैंकको रेगुलेटरी एरिया चाहिँ बुटिडी अलि लिपा चाहिँ त्यो सुंगु इट छौली छौ बास्केट या टेमल या यावले अलि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन या होला वो जो कारण चाहिँ अलि नाप बैंक कमर्शियल बैंक कि तो गो एक्ट चले जाछौं इन्टो ये या नाबिल अलि डेभलपमेन्ट बैंक कि चाहिँ विकास बैंक त बी या क्याटेगोराइज या अहिले फाइनान्स कम्पनी एक्ट सी या क्याटेगोराइज या त्यो क्याटेगोराइज या कारण वो ख तर वो क्याटेगोराइज वो जुको मको नापा फले जु टाइम न कमर्शियल बैंक भयो टरुङ क्यापिटल रुबी डेभलपमेन्ट बैंक भयो चाहिँ चिचिरु खासे मतलब लोकल हिसाबमा चाहिँ बने जितो चाहिँ फले जु बडी डेभलपमेन्ट बैंक त अहिले फाइनान्स कम्पनी त बेसिकली हार्ड पर्चेज हाउसिङ लोन क्याटर याटर या वो पि या
त्यो सुंगु क्याटेगोरी ना छुट्याइन् तो लिप बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एक्ट एवेयर हुँदा चाहिँ अलि गेना छुट्याएर राख्न ये क्लास युक्ति कमर्शियल बैंक भयो कमर्शियल बैंक के जुल उही ढगले क्यापिटल हाइजी मल अलि वो रे आईपी हिसाब छौ रेट दु अलि प डेभलपमेन्ट बैंक दु डेभलपमेन्ट बैंक के चाहिँ 2.5 अरब रुपैयाँ देमा कमर्शियल बैंक के चाहिँ जिटा 8 अरब देमा 2.5 अरब रुपैयाँ डेभलपमेन्ट बैंक जिमल अलि फाइनान्स कम्पनी जिटा 80 करोड रुपैयाँ मिनिमम क्यापिटल देमा दियो वो क्यापिटल छुट्यायो वो क्यापिटलमा एना चाहिँ बैंक वित्त वो झिट छुट्याए चाहिँ इन्टरनेशनल नर्म्स अनुसार सोहेबले क्यापिटल गुली कम जुल उली ठय बिजनेस एक्सपेन्सन या क्यापेसिटी कम जी वो हिसाबमा छौ किसिम छुट्याए जी तर वो बाहेक चाहिँ अलि कमर्शियल बैंकमा डेभलपमेन्ट बैंकको फाइनान्स कम्पनी सोमे हाम यही बेला छय ख डिपोजिट टेकेट डिपोजिट काल अलि मेन लोन चाहिँ बिउ जुल हामीले फरक चाहिँ सुरु ह्या चाहिँ जीको तर वो बाहेक मेरो इकोनोमीले जीवती विभिन्न ज्यामध्येले जस्तै कमर्शियल बैंकमा फरेन करेन्सी ज्या पनि एजु कारण कमर्शियल बैंकमा चाहिँ इंटरनेशनल लेटर अफ क्रेडिट एलसी त ज्या तर वो डेभलपमेन्ट बैंकको फाइनान्स कम्पनी वो ज्या हाम्रो छाड्छ डेभलपमेन्ट बैंकको फाइनान्स कम्पनी फरेन करेन्सी ज्या हाम्रो तर आया चाहिँ वो होलियापतिला वो कन्भर्सन जी हुन्छ तर ऐसा न बेसिकली इंटरनेशनल लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ कमर्शियल बैंक गन्जको याडु डेभलपमेन्ट बैंकको फाइनान्स कम्पनी हाम्रो अहिले डेभलपमेन्ट बैंक ठो ढाइथिन अहिले चाहिँ आज वो वर्गीकरण एको आसा ठो इनाइको भ्यामला फो हैन मोटामोटी रूपले ढाइदिनु यसो त मेउ फुनापनामा छ मेउ जेसँग वो चाहिँ छुटाइदिने कस्टमर मतलब ग्राहक वर्ग त्यसो चाहिँ बैंकले उना कारबारी आयो अथवा फाइनान्स उना कारबारी आयो डेभलपमेन्ट बैंक उना कारबारी आयो फरक छु दि आबै छु ढाइ सिलसिला फाइनान्स जो टाइम से 26 वर्ष झनी से फाइनान्स झका छ म व्यक्ति ख कस्टमर चाहिँ क वर्गले उना या दुकी बी वर्ग उना चाहिँ या दुकी अथवा के क ख ग र गनुमा या चाहिँ कस्टमर अथवा ग्राहक त फाइदा दि छु ठिकै छु ढाइ ओके गेजी रहा क ख ग छिनजना जुकी क्वेशन चाहिँ छि नर्मल व्यापारी वा हामीले नर्मल हामीले चाहिँ वो सुंगली छौया ख छ्या फरक दैमुको नापा छिस्के 8-9 वर्ष तक ह्यानुनले चाहिँ सुखण्डै रहा कमर्शियल बैंक युस्के डेभलपमेन्ट बैंक यु चाहिँ 1% अपोजिट वा 2% अपोजिट अहिले डेभलपमेन्ट बैंक युस्के फाइनान्स कम्पनी चाहिँ 1% वा 2% अपोजिट दि सिनेरियो फन्डै बुझि ख वो हिसाबमा इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ कस्टमर्स जगले पहिला फाइनान्स कम्पनी डेभलपमेन्ट बैंक अलि कमर्शियल बैंक जी ख तर आइ दिने वया सोहेबले चाहिँ सुला गुली डेभलपमेन्ट बैंक यु चाहिँ रेट फाइनान्स कम्पनी रेट चाहिँ कम दु छिस्के 2 महिना ह्याइपति सोहेब खस कमर्शियल बैंक यु इन्ट्रेस्ट रेट डिपोजिट इन्ट्रेस्ट रेट फाइनान्स कम्पनी छिस्के अपवर्ड अवस्था दि हामीले आव ठो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज ठो कम्पिटिटिभ ओठिले चाहिँ अहिले आ चाहिँ फाइनान्स कम्पनीज त कमर्शियल बैंक यु इन्ट्रेस्ट रेट हार्डली 1% डिफरेन्ट चाहिँ सुझाउनु दिँदा हामीले वो ग्याप चाहिँ कम ज्या वो मेन चाहिँ जिमसा सोहेबले ज्यू 5% सोहेबले चाहिँ गु किसिम फाइनान्स कम्पनी त पर्सनलाइज सर्भिस कस्टमर चाहिँ बिफ वो पर्सनलाइज सर्भिस चाहिँ कमर्शियल बैंक को डेभलपमेन्ट बैंक के मरु कारण चाहिँ जिमठा चोपी कस्टमर चाहिँ मेठा भने हिचकिचेज हो एट द सेम टाइम वो सर्भिसलाई दिएर इन्ट्रेस्ट रेट न चाहिँ कम्पिटिटिभ जु कारणमा चाहिँ जिमठा अपो वठे ठो फाइनेन्सियल थ्रु मन्टे झुकेज्यू भन्नाले ढाइसिनी यातना फाइनेन्सियल टेबटे हेर्न र छ फाइनेन्सियल खाडे खोला ड्याडु ल फाइनेन्सियल टेबो कावला फाइनेन्सियल छु खाडे दुके मरु चिची रमे व्यापार त्यो ग्रास उडे अपोटु खल्यो भन्नालेको मन्टे कन्फ्युज कोअपरेटिभ र फाइनान्स द्याउ मलाई अले गभर्नमेन्ट बि बैंकिङ र फाइनान्स द्याउ मलाई फो बडी द कन्फ्लिक्ट अथवा कोअपरेटिभ सहकारी वो फाइनान्स छगो त छडाटा मन्टे सोयो वो एजुकेशन अभाव ख कि खासै गति ख गेडा वो टर्मिनोलोजी मन्ते ठीक त अपुको हिसाबमा चाहिँ कोअपरेटिभ डक्सी र फाइनान्स ध्याट एजुटी ख मक्सद चाहिँ खास छ जिपी फाइनान्स कम्पनी त भयो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एक्ट गभर्न यापी अलि राष्ट्र बैंकको रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसन खस टु कोअपरेटिभ भयो बचत तथा सहकारी संस्था या साकोस छुडाई वो चाहिँ सहकारी विभाग अन्तर्गत दर्ता दिया वेपी ख एजुली इम्सो फाइनान्स ढासान तर निन्यु चाहिँ ज्याला इम्सन वे यान्चो ख डिपोजिट का लोन बि ज्या यान्चो हे दुजी वो हिसाबमा चाहिँ बैंक ढाहान छु म पा तर वो जिपी राष्ट्र बैंक को रेगुलेटेड वो यान्टपी वो बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी एक्ट काइटपी जिपी वित्तीय संस्था भए चाहिँ वो कोअपरेटिभ चाहिँ फरक दु वो चाहिँ लिगलिटी हिसाबमा
जिपी चाहिँ कोअपरेटिभ चाहिँ फाइनान्स कम्पनी मको तर मनका रोजमर्रा ल्याङ्ग्वेज नभए जुस चाहिँ अपो हिसाबमा फाइनान्स ज्याट हाकि अपी तर चाहिँ फाइनान्स कम्पनी चाहिँ आटोको जिम्मेसी वो डेलीको रेगुलर ग्रासरुट लेभलले चाहिँ वो झी 100 रुपियाँ 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ उठाइएपट्टि वो चाहिँ फाइनान्स कम्पनी चाहिँ आटोको याव मरु तर छौख छिसँग चाहिँ बुझायामा रहा ख कोअपरेटिभ पेट रेगुलेटरी इन्स्टिट्युसन उली स्ट्रङ मजो कारण भजा क्वेसन मार्क्स दु तर गु ग्रासरुट लेभलले चाहिँ उना वो बैंकिङ सर्भिस दियो ख वो चाहिँ कोअपरेटिभ पेटमा ब्याज हो कछाक्न हरेक वो कलेक्टर उना चाहिँ छे उना पसले उना वो नि 100 रुपियाँ 10 रुपियाँ 50 रुपियाँ उठाइन जोंपटी गुरु वो चाहिँ छौ किसिम चाहिँ बालावे जाका वो चाहिँ फाइनान्सला यही मखनी फाइनान्सला ग्रासरुट उना छिचे उना 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ गभर्नमेन्टले फाइनान्सला यही मखनी यही मखनी ठो दिन हजार है वही सर ट्रेनिंग को मुंटो चुके जो कि पत्रकार थे नि बर्गर ना जो इंसिडेंट गुडविल फाइनेंस जो कांटीपुर थे पे ना जाबे पत्रकार थे ना गुडविल फाइनेंस गुडविल कोऑपरेटिव मोसा जो न्यूज निधा टाउ ठायो को ठाया भ्रमण सिर्जना जो थासी पत्रकार पिन्छ ये या खरा एउटा बुद्धि जुबी ख मेकअप ये जबटी चाहिँ अलमल दिया गुडविल कोऑपरेटिभ न्यूज हो फाइनेंस न्यूज छटा कया चाहिँ छु उबले आपत्ति नै सामाजिक सञ्जाल र मिडिया पुंगा दिउ ख ठिकै बारे क्वेशन गर्न मो ठिकै उखनी उपति जो वो आरडीएल ख वो गुडविल कोऑपरेटिभ ना कया गुडविल फाइनेंस उपति छे वना पाटन उपति ब्रान्च छे क्यों उपति वो साइन बोर्ड क्यों ख उके सिधै कि मतलब जनमानस चाहिँ गुली कन्फ्युजन पनि साकोस्ट सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ त हाउ चाहिँ हमेशा थ्रेड फाइनान्स कम्पनी ध्याट हेजु प्रिनी कारण फो चाहिँ सृजना जु ख उके त खला कान्तिपुर टेलिभिजन हमेशा तो है वो माफी मागे ना बठी याता तर या सान मतलब वो पेन ख मतलब हमेशा अनवारंटेड वाला वो पेन हमेशा कामल सासा वो मे पिछा या अपनी मिस्टेक मे पनि निप्टी सल छु थ लिंके मरुपटी चीज चाहिँ वया चाहिँ वे साटमा उके दुख दुड तर एजा चाहिँ जिमसँग आइ अञ्चलको लबिङ चाहिँ छौ रहा जया छौया खसिनी जिमको चाहिँ फाइनान्स कम्पनी ध्या मक्की वित्तीय बैंक ध्या चाहिँ जिमको नाबीमा ताकि जिपी चाहिँ वो साकोस्ट नापो सेपरेट जिप है उल्जोको मुखो तो पैंडेमिक के टाइम में ठिसके न गु लकडाउन जुल वो लकडाउन जुबले चाहिँ सचिव जु नापो सीडीओ नापो चुना मीटिंग चुना मुखो बैंक वित्तीय संस्था तो डिजिटल एक्ट लाओ ज्या चाहिँ छिटो फले एक बिउ ध्या चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ जुल तर ट्राफिक पुलिस चौपिन चौप वस्पिनसँग चाहिँ एठो फाइनान्स सिटला बिलकुल जिमसँग कन्ट्रोल याफै मुको ध्या इमसँग वो हटाइ आव अवस्था होला नेपा हन वो कने कुनी पुरा निछि बिका चाहिँ वो डोको डिस्कसन यहाँ हुना चाहिँ बल्ल मुको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था डटकी चाहिँ फाइनान्स कम्पनी ख चाहिँ राष्ट्र बैंकको रेगुलर एज अ इन्टर चाहिँ फ्लेग बीमा ध्या चाहिँ हन ट्राफिक नापचुना ट्राफिक पुलिस वो सीडीओ नापचुना वो क्लियर कट दक्षिण इन्फर्मेसन बिर हुँगाटी नि बल्ल जिबे चाहिँ अफिसको फोकती अवस्था कमुक छ वो कनेक्सनलाई जो निचिया चाहिँ डोको कोअर्डिनेट यहाँ डोको स्टाफ पेट चाहिँ म जिठाइ पिडिको मुख फाइनान्स कम्पनी डोको था मोस्टली स्टाफ र चाहिँ ले होल जो चाहिँ अवस्था दु आउ चाहिँ ठो नाजबदी वो मिडिया एफडी वो खले छी मिडिया उले नजबे करा रूपमा छ आपत्ति ने पुंगा दियो ले कान्तिपुर मिडिया उले माफी ने फोन दिमा चाहिँ उले चाहिँ चिटला दुखे जुल दिने मलाई गने न्यूज गना चाहिँ अब गुडविल फाइनान्स गुडविल फाइनान्स चाहिँ 26 वर्ष नि हनी ठ गुडविल गु ग्रेट एन्ड गुडविल चाहिँ टौलेला चिटो दुखे जो वे ख फ्रास मिडिया प्याउ मुखो वो गेजुल हा जिमे तो बैंक वित्तीय संस्था भयो सस्टेन जी रहे विश्वास है एजा वो विश्वास चाहिँ गनाउन सुन किसिममा डगमगे जी साटको चाहिँ वो रनन जी फुक्ति अवस्था जीको साथसँग गुण बैंक वित्तीय संस्थाले चाहिँ थै डिपोजिट साइज यो चाहिँ 10-15% मुनु चाहिँ वना डिपोजिट विथड्र या वन्दा संसारे गुपुटी न बैंक वित्तीय संस्था त न्याकै स्ट्रङ रहन वो सस्टेन जिमको किटलाई सेन्ट्रल बैंकमा इन्टरभेन यामले अवस्था जिफु एजा वो रनन जिफु की अवस्था जुको इन्स्टिट्युसन म कि जु नापा मे इन्स्टिट्युसन ने त को की इफेक्ट दि एज वो कारण हैन चाहिँ वो जुली स्ट्रङली वे माउपटी अवस्था जु हो वो वेन मलाई सारछ जैसे डकले टरोपटी डकले नाजाउपटी डकले बालापटी डकले ठिकेपटी जु मिडिया हाउस ज्याट या चाहिँ वो
उसले बेसिक खम मसीको चाहिँ रिपोर्टिङ याद थाहा छ वो अलि सम्पादकमा उइटे क्यारी अन याउड होला बोला टर्मुए मिस्टर मेठा जुसर वो कमेन्सेटरी भ्यालु ल वो टर्मुए जुजी तर कमसेकम छि चाहिँ थन नेपालले वो नेक्स्ट डे न्यूज वो माफी फोन हो गया छि खुशी तर ऐसा चाहिँ मतलब जो इंटेंशन चाहिँ मतलब कान्तिपुरी र अठिया के मुखी कि वो जनरल अवेयरनेस या अपनी तर उके उखनी अपनी अर्डियल चाहिँ छौ खचुला जिटोला ब्लेसिङ इन डिस्गाइज चाहिँ जुल कमसेकम फाइनान्स कंपनी वो कोऑपरेटिभ भेबी छुटे मुजुबी ज्याजोपटी वो छुटे या मा वो अलि छुटे जुल रहेपटी न राष्ट्र ब्याङ्कमा पछि बिसा चाहिँ खट्टे जुन ठाउँ कठाए चाहिँ अवसर प्याए थियो आधार न चुरा मलाई अवसर थिएन जुल वो अवसर नजुल प्लस चाहिँ यको मन्टासँग गुरु सामाजिक सञ्जालले नहुन वो अलि वो कुनै कुनै परिजन हुन मतलब कान्तिपुर टेलिभिजनमा जे आटको मुसुनी वो न्यूज चाहिँ प्राइम टाइम न्यूज चाहिँ माफी फोना चाहिँ ठेरे जुल ज्यादा आउ जे आटको मुसुनी के न मतलब बालावे मेसेज बिल ताकि मतलब फाइनान्शियल कोऑपरेटिभ भेज को वे म पनि वो डिफरेंट एन्टिटी ख डिफरेंटली रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसन पर्यो के न छुटेला जान्दिन अवश्य जी पटी जा प्रसंग हिडे मलाई ज्याजो उडा सरले छ उडा व्यक्तित्व को निवेको टुकु चाहिँ विगत 26 वर्ष न्यानि चाहिँ गुडविल फाइनान्स न्याका चोमा दिएको व्यक्तित्व कट 26% न्यायो छिटो सुरुवाती अवस्था हो थौया छु सुरुवाती अवस्था गेचो लिसे मेको छु न्याका चुराखिने गुडविल फाइनान्स 26% न्यायो सुरुवाती अवस्था हो छु अवस्था गेचो फाइनान्शियल अवस्था आगे छ मलाई गुडविल फाइनान्शियल नापै अवस्था आयो अवस्था हो छि नापै न्याको वा छु याखन अवस्था गेचो कुनै पनि छ या दिस नापै न्याको ब्ले खला that was very interesting one jibe napa ji delhi bana ल्यावे पासपिन नप बना ल्यावे चाहिँ जिमे विजय पासपिन नप खन्जे ब्ले छ खन्सुरा वो टाइममा नुनु बैंक जस्तै हिमालयन बैंक टिपिकल फ्लेजर छौ अहिले बैंके जागिर ने अप्सन दु तर चाहिँ जिमे पासपिन विजय खमा बेला जिबले चाहिँ मुखो जागिर चाहिँ ने मुखो तर जागिर न के किसिममा चाहिँ जायामा डको चाहिँ जागिर ने हिसाबमा चुन राछ मजुर वो हिसाबमा खन्जिया चाहिँ जिन्छ छ्याउले या खन्जिया बना चोमले वो टाइममा अहिले नकिन फाइनान्स कम्पनीज चाहिँ लाइसेन्स दिए सुरियाउ अहिले कठोर थय फिल न ख वो हिसाबमा छके लगेज या चाहिँ लगेज करिब 400 जिपी डको यंगस्टर्स लगेज जो जिल्ला अलि वो कारण हैन चाहिँ लाइसेन्स काटो भन्छ जुम्टो ठाकुलो जुम्टो चाहिँ अलमोस्ट लाइसेन्स काटो 2 वर्ष तिर लगेज ल अनि लाइसेन्स वेयर हुँदा जिम्न सुरु हैन लाइसेन्स ल होला लाइसेन्स वेयर हुँदा लिपा एस्टाब्लिश यात चाहिँ अलि प्रक्स मेन बिजनेस यो प्रक्स चाहिँ ओब्लेट निशिल थमेसा मुसुपी पास बाइपी 30 डिपी डोठावना डिपोजिट पहिला ड्राइभ यामल अहिले उकिटलाई वनले चाहिँ जिमसँग अहिले छौ छैन 500 मुनु पाखे 10000 रुपैयाँ को पहिला सुरु या 10000 रुपैयाँ सम्म मुनु पाखे 500 जना पहिला पाखे चाहिँ 30 डिपी मुसुपी पास बाइपी थावना चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन यावना वो टाइममा बल्ल जिमसँग चाहिँ केम टु नो द भ्याल्यु अफ मनी मन्टेसँग चाहिँ मतलब वो ढेवा रह्यो वो टाइम में 10,000 रुपया डिपोजिट काट जी मना खलानो खलाबले गुली खासेला जिपी 3-4 घण्टा टको चुना चाहिँ खलानो मतलब वो 3-4 घण्टा लिपा छम्मुनु न चुना वो 3-4 घण्टा जिमी आज जिमी प्रोस्पेक्ट सुख जिमी जाय छया ट्यु ख जिमी के नलेज दुकी मुरु वटको जना हार्डली वेरी फ्यू मन्टे ह चाहिँ का छ थि फलाने का जि पासे का छ 30 डी एजुलिङ जि चाहिँ सिमटेबाट इबी भ्या चाहिँ अयोकेस तस्को कम वो 10,000 रुपैयाँलाई वो गब्लेला वो 3-4 घण्टा मुनुना चुनाउना खलाना ल्याएले जु पासे वो जि चाहिँ पेटी चाहिँ वो थाके जुया खेट्न उटको अठिङु वो गुली जो दिमागे जो पे जिमटो मतलब जिमके क्वेशन आज इफ जिपे जागिर नहुन्टे इन्टरभ्यु बिउनु उठ्या छ वो डिपोजिट का आउनु टाइममा वो सिनारियो सोइ वनले आठ निब्लेला आज बिला एकदम ताला पैसिने चुनाउ उठ्या छ मे पनि पकेटे चुम्ती ढेवा लिकाउट है चाहिँ वो संसारले डबले ठाकु जाकनी र्या चाहिँ अबले जिमसा र्यालाई जाना अलि गुलीसम्म जुरी जिउ रहा डिपोजिट बिउ त स्केन हो पहिला लोन कावे अलि लोन कावे या चाहिँ वो
एप्रुभ जिया चाहिँ ढको ठिक जुलगी ओमन वो लोन मकासे चाहिँ डिपोजिट रेटको अवस्थामा हो चारसा वो टाइममा मुन्टा ह चाहिँ ठ न्यापे मुनु मुसु पिन जो सा फर्टी जो सानो मुन्टा चाहिँ वो टेस्ट के पनि छिपे चाहिँ मतलब यंगस्टर्स ल एजुले छिपे के वो एथिक्स दुकी मुरु वो चलाइ आपकी मुखु हे वो स्वेटर चाहिँ पहिला लोन युपटी प्रपोजल आया चाहिँ याना ए हामीले ठुसा लोन थेना बिउ पनि हामीले छिमी हम बिउ के लोन चाहिँ डुबेजी मुखु वो कारण जो डिपोजिट डुबेजी मुखु ढेकिसमा वो लोन काइपटी प्रोसेस या सिरे गाली पे डिपोजिट त हो कि अवस्था न वो टाइम में 10,000 रुपये डिपोजिट टॉपिंग मु 8 में एकदमै टर्म डिपोजिटर ज्याजोको आटा गर्न तर वो बाहेक न मेरो चाहिँ छौ इन्ट्रेस्टिङ खस्रो रहा मन्टेसँग यंगस्टर्स त विश्वास याट चाहिँ नापै जिमी पालेन ठाकु खनी आनो ठाकु खनी मलाई अबले चाहिँ जिम्मे छुले जिमी न आला सन्दको पैसा जुन ल वो टाइम में न सचाइ बजट पैसा चाहिँ बजट विश्वास फला कि रे चाहिँ जिम्मे चाहिँ वो टाइम में लगे जी वो इन्ट्रेस्टिङ खन्डेहरु वो टाइम में जिमसँग सूर्य छु मेउपटी नेसले चाहिँ जिमसँग सूर्य नोबले टाइम में वो 1 करोड 25 लाख कैपिटल ले हो वो टाइम में 75 लाख रुपया खुलेनो कंपनी आ ठौँ दिने वो चाहिँ 86 करोड चान्चुनी पटी दु वो जिमी नेटवर्क चाहिँ 1 अरब प्लस दु पटी कंपनी दु हामीले मतलब जिमसँग यानो ज्या बाया लाउ कारण हैन दक्षा विश्वासै याउ कारण हैन ठौँटको जिपी चाहिँ फन्सन फुटे छ फाइनेन्सियलिटी बारे खला मसन नपा बिजेज को एकदमै चामो हेरासलन गुडुले लाग्यो ठोक्ने वो सब भरि त टाइमहरु अथवा चाहिँ आम सञ्चार माध्यम मिडिया विज्ञापन डर रेट भरि त कमी आउने वो सर्ट टाइमहरु के ख जी गलत जे फुट्यो नि गेर गुडीले चाहिँ जनरली इभन कमर्शियल बैंक त्यो पटी एड वेव मोरले चाहिँ टेलिभिजन टिभी चाहिँ गुडीले हो तर वो चाहिँ वर्ष होला इभन इमेज च्यानल लागु रुके जो 2 वर्ष 3 वर्ष 3 डट वो याना चुनो ख याना न चुनो तर चाहिँ वो पार्ट सिकेन जिमसँग बच्चा मेउ चेन याना वो चेन यानो रेछरा टिभी वो एफएमए सिकेन फाइनेन्शियल लिटरेसी भन्छ चाहिँ जोडबीमा अहिले वो फाइनेन्शियल लिटरेसी जोडबी त चाहिँ जिमसँग 3-4 वर्ष न्यो चाहिँ IMMBA ल्या चाहिँ छौ प्रोजेक्ट लन्च हैन वो प्रोजेक्ट में चाहिँ छेना रहा जिमसँग देखो कलेज वो स्कूल कलेजेस त वना चाहिँ ओ बैंक छिन हात जना ड्युटी चाहिँ तो बैंक छु फाइनेन्स कंपनी छु डेभलपमेन्ट बैंक छु कोअपरेटिभ छु अहिले छा चाहिँ मुन्टासँग चाहिँ डिपोजिट यामा वो छा एन्टरप्रेन्योर जीमा वो जागिरको न्यू टिम हो एन्टरप्रेन्योर जीमा वो काया चाहिँ IMMBA मास्टर्स इन बचत एन्ड आर्जन MBA की वो मीनिंग तया चाहिँ डिपी गुना चुनेको प्लस जो लास्ट इयर की कोन पेन्डेमिक सुरु जुबलेला यु नेभर नो थर्ड इन्स्टिट्युसन सुजी रेभेन्यू स्ट्रीम सुजी वो मजु कारण चाहिँ जिमसँग 1 वर्ष अलमोस्ट चाहिँ डको एडभर्टाइजमेन्ट कस्ट डको ब्लकै अवस्था नख प्लस चाहिँ खर्च सकेसम्म घटेन चाहिँ वो सस्टेन जिमा रेटी हिसाब यान चुनु तर आला नर्मली वे न चौरे नेक्स्ट इयर मोस्ट प्रोबब्ली थ्रु एड मैटर्स अपो वेगी आठुली खना मास पेन्डेमिक ले जे निसत आज्ञा चुना चुनु रुम उडा त्यो धामान लास को व्यापार बढ्गे उडाटे छ ठौकुले चाहिँ ठौ आर्थिक अवस्था बल्ला कि आछिरा टाइ निसे आर्थिक संस्था ज्यान जो आर्थिक क्षेत्र ज्यान जो अब छुको थाय रासला सुझाव दे छुको थाय के हो टिप्स दस अझ उडाटको आर्थिक रूपमा ठाय म फुक्ने वेकअप न ग्वाले जिउ अथवा छुको थाय टिप्स दे बिया भइ ताकि उडाट छुनिना चाहिँ भति चाहिँ ग्वाले जिउ फेमा दै चाहिँ जी बेसिकली नेवा त्यो समुदाय उके मध्ये न जी उरा बरे थो पार्टिकुलर सेगमेन्ट चाहिँ छौ छुरो रहा जी पोस्टेडक्सिट बोर्डिङ स्कुले बुङ्केमा अहिले बोर्डिङ स्कुले बुङ्केले अहिले नेपाली कमजोर जुल नेवा भए कमजोर जुल ठय खासे देहरू इभन नेपाली कमजोर जुल अहिले छिटो चाहिँ मतलब जागिर नहुने कम इन्ट्रेस्ट यानी कि जागिर रहे मतलब लोकसेवा जाँच दितो चाहिँ नेपालीको कारणमा चाहिँ ठाकुर अहिले जब कि छिटो झिउ पद्मरत्न तुलादो जिनगु छिटो स्पेस बैठकु कोटा सिस्टम में नेवाटेट न तया वो कोटा में झिसमा सिकेन पिन्छ नेवाटेस न अपो युटिलाइज जाट एजिबले सुजि रहा पोलिसी देखि था चाहिँ झि मन्त्र राछ
अहिले झिउलाई नभए पिला दैमुख एजुनी झिउ जिटो लगे जो चाहिँ छुटा झि चाहिँ व्यापारी वर्गबाट एजुनी झि व्यापारीको फोकस बरु चिरुङ कोल्डिङ पसय जुसामा ठये जायो तर लोकसेवा बिहा चाहिँ जागिर नियमको रेप्टी झिउ माइन्डसेट दु वो कारण एना चाहिँ सुझिरहा पोलिसी लेभल पोलिसी डेकी पिन्छ चाहिँ इमे ठय कम्युनिटी जुको सोही जुल उके एना छिटो साइडबाट तर चाहिँ गु पास सरकार हाइचौ बजेट न वइचौ पोलिसी त नापान छ वइचौ गुली जुहा गुली सर्टिफिकेट लोन का आवपति ख मिस्टेसन चाहिँ वो महिला उद्यम दिया का आवपति लोन त दु वो साइड चाहिँ भन्छ छिस एजुकेट या फट आछ चाहिँ वो फ्यासिलिटी काया जायाबले रे हामी चिरुङ नै जायामा छिस न्यू जेनेरेसन वर्किङ चाहिँ मतलब जागिर नेउसिके एन्टरप्रेन्योर्स युपति चाहिँ वो मौका ख वो मौका बिटे चाहिँ बैंक वित्त संस्था दोकोस्या चाहिँ वो बीएमा लो हामीले उखिपट्टि चाहिँ भन्छ 5 मिलियन जिया व चिरुङ स्केल सुरुया त हानो उले पाउना टरुङ स्केल जिउ हो हामीले चाहिँ छिस व्यापारी आबले चाहिँ आईटी व्यापारी चाहिँ बिल गेट्स छु अहिले छ नेपाली व्यापारी आबले विनोद चौधरी सोयाजको जिम हो ज्या सूर्यावले रे चिरुङ एना सूर्या हो दोक्सा चिरुङ एना सूर्य हो वो चिरुङ ज्या सूर्य ना चाहिँ वो टरुङ माइन्डसेट त्या ज्या गुनिबटी पार्टी चाहिँ जिसन छोला छ वो बैंक वित्त संस्था त हम बीबटी फ्यासिलिटीज त प वो जिसन चाहिँ रेगुलेटेड लोन दिया है वो चाहिँ वो साइड लोन फटा छ न एन्टरप्रेन्योर जन्मे जी छम एन्टरप्रेन्योर जन्मे जो कि वहाँ निवेश को जागिर में कोसाना कम से कम फै कम्युनिटी बालन हुने रह्यो वो साइड चाहिँ के सम बचा बिजायामा इको सुरुवात देख्न जुन मलाई छि ठाउको व्यस्त यी उडा सहयोग भेटला उडा सहले छिना एको खलाको मन दुख तर इन भ्यामला संकेत दिता प्राविधिक पासा ठुकुले बेचौ हुँदैन मेउन एको खण्डु तर थुबो निसा जी यन जुन याजो लिबाङले उडा समाज खापो कठा गुठो उडा सह ज्याजो झका चंगु थो रेडियो प्रोग्राम एटा चाहिँ छि गुठा छैन ठिकै बारे छ लिबाङले लिबाङले छ जो बिजी स्केड्युल सिके छि जिटा थो छिनापो खलाबलाई आटो अपर्च्युनिटी बियादिलो उकिटलाई जित सुबादीमा उकिटलाई यको सुबा छिटो थो गु उडा स गु ह आ उडा सले न चाहिँ मतलब गु छि कम्युनिटी बारे खलान्चु ख वो कम्युनिटी बारे यको स्या सिम हो वो अले छौ झिउ नेचर न झिउ कम्युनिटी नेचर न चाहिँ वो बडे चढे ना खलाउती बानी मुरु झिउ अठिन एजुली झिस थामे यहाँ फटे एक्सपोजर मबिउ कम्युनिटी न जुली छिकिन छ ठुकु उडा स मार्फत चाहिँ ठुक कम्युनिटीलाई चाहिँ न्याने हेउपति खयान दिल उकिटलाई चाहिँ एको सुबा अहिले छिकिन युपति प्रोग्राम 225 मुखु मेउ 525 जुपति निन्देमा ठुबाहाको चाहिँ मतलब जस्तै जि थामे यहाँ खला मास झिउ कम्युनिटी चपिनी गु एड म्याटर्स त फ वो मेउ एफएम न बजेजी टेलिभिजन न बजेजी तर नेवाले भाषे मुरु जुनी उदा सले नेवा ले मोरसानो नेपाली न एड म्याटर्स त काफट भाष छौ रेभेन्यू स्ट्रीम न स्ट्रङ जाउनी लगेजु तर छु छिकिन छ यान गु छु प्रोग्राम चाहिँ अतिय बाला यको सुबाय छिकिन त कम्युनिटी अपग्रेड यात चाहिँ छिकिन छ गु ज्याजो चले इन्सुरेन्स गु उकेलाई यको धन्यवाद